enkulu yasePhalamende. Bese sinethemba masibona umama umkhokheli eyidonseza nayo awaseshiya phakathi ukuthi sizibonele ukuthi siphuma kanjani. Bangcwele wasezulwini akulula njobe eshuza kwethu ukuthi ukube besisemcimbini ngabe sikhumbula ukusuka nokuhlala komcimbi ukuthi uqale phezwa yophelaphi. Kodwa ngoba wasezulwini kumanje asazi ukuthi kufanele siqale sithini. Angazi noma ukulana noma ukunganaki. Kodwa siyacela kuJehova wethu ukuthi mase sesisesaphuma saya kuyena singabuyi phela singaphethe lutho. Ngoba ngempela abasuke bengakhunjulwanga ngaleso sikhathi basuke benalelo themba ukuthi bakhona baphumile eThempeleni sebeyofike besixoxela ukuthi ushendo utheni. Kuyabe siyafika sibhenke imqondo nasazi ufike siqale sithini. Ngicabanga ukuthi kuyicala phambi kaMdala wensuku. Kodwa nami cha ngakuzwa lokhu wena Simandlela ngokuthi ithi inkosi impela mangabe singavumanga somamkhulu obaba bahoxa. Bathi igunya kumele liphume kuthini. Akusho thina kusho inkosi yesiZulu nomhlaba. Bangcwele basezulwini kukhulunyiwe kakhulu lapha besikhona futhi bekumnandi ngendlela eyisimanga ngoba nemvula yasekwandeni lehlezi bakhona cha ayizange bakhona. Siyacela ukuthi uNkulunkulu asithethelele ngezikhwama ezivuza kodwa sicela sithungele yena. Izikhwama zeinhliziyo ukuthi singabuyi singaphethe lutho sizona uphoxa sizona ihlaza. Bangcwele basezulwini kodwa nyenyizwe makhulunywa ngomngane ukuthi umngane akafuneki. Kukhona nami la ngivumelana khona ngokuthi umngane akafuneki ngoba bakhona abangane abasisesweni. Kodwa mangabe umdala unomqondo angiboni ukuthi khona umngane owahudula ukufaka esweni. Bangcwele basezulwini kibo lobo mngane khona umngane obuhle, umngane okwazi ukudonsela kuThixo. Akubuza umngane ukuthi uhlele njengoba inkosiza, uhlele njengoba kiwe endaweni ethile, uthi uyabamba ethi asihamba. Ngiyakuthanda umngane makufika lapho. Ukuze ngoba ezinye indawo ezinoThixo sizazi ngenxa yokungane. Kodwa laphana bangcwele basezulwini besingayanga ukuya ngokuthi sihambise ubungane kodwa besiyocela ithemba besiyobuyisa ithemba lale nkosikazi engiyikhumbula ngesikhathi sababinyanga yezulu eyayinethemba ithembela kuThixo kuphela. Ngoba siyathanda ukuthi sengathi singatshelana sikhumbuzane nangabo ubungane ukuthi mngane wami kodwa ithemba lethu akoba unyazo lwezulu kuphela. Singabi nethemba eliseceleni singabambi siqhake sibambe ngapha nangapha kodwa sikhumbuzane nomngane wami ukuthi manje sekuyisikhathi sokuthi umthandazo ka6 sikhumbuzane siba abangane babambisene ngenkolo. Bangcwele basezulwini ngikhumbula nomama owayenethemba kakhulu ethembela kuThixo ethembela kuJehova wakhe. Kwathi ngelinye ilanga kwakunenyanga kulelo lizwe eyayidumile ukuthi mayisimkhombile untombazane ozomgana nakanjani akuphunyuke. Kodwa kwafika kulo mama owayethanda uThixo ethemba uShembe othemba lakhe lonke wayebeke kuJehova. Lingancikile ithemba futhi ithemba lakhe lingekho enyangeni. Ngoba sifike sithi siyakholwa kuthi ngesonto ekseni sihamba futhi siyoguqa kwabathile. Ngoba basangibona abangcwele abasekho eduze kwami. Kodwa sengathi singakhuzana ngiyakhumbula inkosi ikhuluma ngikhumbula bekusentabazwe ithi kusiza ngoba nalabantu enihamba kubo bazali ngizothatha amandla. Kodwa thina simshiya ekhona sihambe sothatha amandla kwezinye indawo. Bangcwele basezulwini yathi le nkosikazi iwasha nomntana emfuleni wenkosazane kwangasintombazane lena engikhuluma ngakho kuyinkosazane. Yayisidlula lenyanga yayidumizwe lonke yayisithi lona yambuka lo ntombazane owayewasha nomama wakhe emfuleni yayisithi lona kuzoba unkosikazi wami. Kwakwaziwa ukuthi lenyanga mayisimkhombile umuntu imkhombile uyathanda uthanda. Kodwa yathi ngempela mayifika ekhaya esithumela abantu bayo kwalo mama yesithi le ntombi engiyibonile izolo ngifuna izoqhakaza kulo muzi wakwaSibanibani ngiyazi ukuthi okwabani. Kodwa lo mama wakhala
kakhulu wathi anginayo inkosazane engasuka iyogana inyanga. Eyami inkosazane ilindelwe yinansuka. Njengoba sonke singabazali bamakhosazane sinethemba ukuthi ngelinye ilanga iy'ngane zethu ziyoqhakaza njengodadewethu abaphambi kwethu. Sinethemba futhi ezamakhosana ziyoqhakazisa imizi esihlala kuyo ngayo le mbali ehlaza eyinansuku. Wakhala lo mama wasethi, kodwa baba uthini, sehlelwa yini? Hayi Manazareta, sengathi uNkulunkulu engapha obaba ngoba bayinsika zemizi kube yibona abanokholo olukhulu oludlula lwethu. Uma ngabe seqeqha ubaba ekhaya ngiyabona ngathi lokho kholo kuyafa. Sengathi ngawubaba ugijima neswebhu njalo ngokora 26 ekhumbuza ukuthi iyangena inkosi yantambama. Bangale basezulwini kodwa lo mama wayethebikela insika yomuzi wathi baba wathi nakho usehlela isehlo nangu usibanibani ethi ufuna unozibanibani ukuthi ayomgana. Wathi lo baba wathi masibanibani wathi angifuni nokukhuluma. Wathi lokho asekushilo kuvume ngeke nje ngize ngimelane naye ngoba kuyaziwa ukuthi into mase ishilo yenzeka ngendlela asho ngayo. Mina ngeke nje ngize ngimelane naliyana vuma nje unozibanibani ayogana. Ngikhuluma ngenhlasuthi eyayisilahlelelwe ithemba njengoba ngisho ukuthi besingayisanga umngani nokuthi siya ukuyobona nje umuzi wasekwandeni kodwa besiyothatha lelo themba lokuthi sibuye sinethemba ukuthi uJehova uNkulunkulu uThixo uthini. Bangale basezulwini wakhala lo mama wathi mina ngeke yami inkosazane iyogana inyanga ngamane ngife nokufa. Wathi mina nginoshumba ophilayo. Kodwa ubaba wayeselahlile ithemba utheme ethumela lo baba wenyanga ukuthi le nkosazane izogana kwakhe. Lo mama mayenqaba wayesethi ngicela ukuthi limtshele lo mama wakasho ukuthi ngithiyalibambe lingashoni. Mayeke washo njalo lo baba ukuthi ulibambe lingashoni ulibamba lingashoni ngempela la lingashoni lashona nawe. Lo baba wayesethi mina unkosikazi wami angeke nje ngize ngimele. Wathatha ijazi lakho wathi angifuni nokubona into ezokwenzeka la ekhaya. Angifuni nokuyazi into ezokwenzeka la ekhaya. Wena sala ngoba unenkani. Kodwa lo mama enganayo inkani wayenenkolo. Bangale basezulwini wathi ngempela mabusa lo mama wahamba wayotheza ngoba kakhulu into yakhe kwakuyithemba azi futhi ukuthi ngoshembe wakhe ayikho into embi ezokwenzeka. Kuthe hambile lo mama bafika ngempela abantu benyanga sebezoqobula naye inkosazane. Inkosazane yenothixo. Base behamba naye kulomuzi wowela umfula. Mabefika nayo laphayana wafika wayibeka emva komnyango. Abayazi abasemakhaya ukuthi mawushaqiwe awuveli nje kuthusa unkosikazi kodwa kunezaba ezithile ezenziwa ukuthi unkosikazi. Wambeka emva komnyango wangamgayisa wahlala walinda wambeka ukuthi uzomenza unkosikazi ntambama. Uthe mebuya lo mama ukuthi izinkuni uyafika webaba unozibanibani. Wathi wathi bengishilo ngathi ngeke ngize ngimele. Bafikile bamthatha mina ngithulile. Wema sibanibani miyeke ngempela usibanibani wami ngoba sophela kulomuzi. Bangale basezulwini yathi le nkosikazi hayo wamntwana. Kodwa lenyanga yathi mayiqeda ukumbeka lapha emva komnyango yayisihambi yoguxunga umzimba emfuleni ngiyethemba phela lokuthi ntambama izoba ubaba kule nkosazana. Ithe isahambile lo mama wayehamba ngiyethemba lo wabiza ushembe wakhe wawela lo mfula wathi mina yami ingane ngibuya nayo. Kodwa uthe mayiphuma lo baba nawe ephuma ngesango ngapha wathatha ijazi lakho libeka amahlombe wathi masibanibani kuphelile la ekhaya. Wathi angazi ukuthi ngiyobuya usekhona lona lo muzi kodwa mina ngiyahamba ngeke ngimele. Ngiyafisa ukuthi obaba babe izinsika eziqinile emzini esihlala kuyona. Bese nathi sibe imgogodla ephilayo thina ngoba thina simele ukufundisa abantwana bethu ukuyiphatha. Simele ukufundisa abantwana bethu inkolo kodwa obaba babe izinsika. Ubaba kabe insika. Bangale basezulwini waphuma lo baba nejazi ngesangeke ngapha wayephuma mama yolanda ingane yakhe. Wathi mayefika ngempela akazange abuze lutho wathi ngoba wayephethe ushembe kuyena.
wayesesho wathi ngizolanda inkosazane uthe ngempela bevula umnyango ngoba yayazi vele lenyanga ukuthi safe akekho umuntu ongangena mayisikhulumile yayinganakile nakunaka kwangane security ukuthi kuvinjiwe umnyango kodwa kwathi mayifika wayithatha wathi asambe nozibanibani wathi siyekhaya wayidonsa wathola ukuthi vele ayikoniwa kuseyinkosazane nenkosazane isekhona enkosazaneni basezulwini yathi mayifika inyanga ibuye emfuleni yathola inkosazane ayisekho yathi yathi lo nkosikazi yathi umzwani akangazi wangitshela ubani wathi alibambe lingashoni bangale basezulwini thena mbela mali yoshona inkosikazi ngapha yayigqoka ivatho zayo zasezulwini yayihlala ilinda ihlabelela nenyanga ngapha yayimix izinto zayo yaqala yajikijela ngendlela ejikijela ngayo ababebuka laqala izulu kade libalele laguquka izulu laduma lashaya imbani ngoba vele usozokwenza adume ngakho kwasho ukuthi uqondene nengadlangadla sezulwini uThixo wethu unyazi lezulu ophilayo bangale basezulwini babebuka ngoba basebazi abantu omakhelwane ukuthi meke wathi ulibambe lingashoni ngempela liyoshona kwakulindiwe vele ukuthi awalithinta utalatiya lo mama ngabuthembeni so ke sifunge namhlanje ngempela bangale basezulwini lenyanga yayithi mayisiyenza into zayo sithake yathaka bese iphumele ngaphandle ebisiqala iphephetha ngendlela noma iphosa ngendlela ephosa ngayo kodwa yayithi mayiphosa ithola ukuthi iphosa edwaleni ngoba lo nkosikazi ngale wayebhize khuleka ebeka inkosazane yakhe la bekhuleka bebiza ushele bangale basezulwini lasha izulu ladubula kwakuyihlahla ngapha kulo muzi kwangenzeka lutho kodwa kulo muzi kwathi bangale maliqamba lidamba izulu nangu lo baba useyabuya usehambe buza ukuthi kodwa nizweni ngasekhaya yini nje nizwile umuzi wami ngabe usaphila Nkosi yami ehambe eqhaqa ngezihlahla ethi nizwe nje ngasekhaya kwenzakaleni ababenesibindi bathi unesibindi usabuza into esiyibone yenzeka bakho ngeke sixoxele umuntu kwenzakaleni kwami waqala nawe wakhulula inhliziyo wakhulula ijazi wabuza ukuthi kwenzakaleni wasebetho omxoxelayo wathi besibuka wathi qalile inyanga yaliphosa izulu kodwa ithe mayiphosa bekunendoda ebigqoka ijazi elimhlophe nesigqoko esimnyama ebithi mangabe iphosa inyanga izulu ilithatha yona inqaka iliphosa ngaphandle kuyisihlahla yaphinda futhi yaliphosa kwesibili lelizulu yaliphosa wanqaka lo wagqoka isigqoko phakathi nebala waliphosa ngaphandle kwawesinye isihlahla ngempela bathi ihlahla zayiphelile ngakulomuzi bangale uthi lo mxoxela uthi wayiphinda futhi okwesithathu uthi wayeseliphosa wanqaka uthe mangabe ebona lo baba ukuthi yonke lento ayithembile ibuya ngayo akazi ukuthi uzokwenzelani wayesengena futhi endlini bambhekile kusho ukuthi wayothaka ezokugcina ngci induku wayesethaka okukhulu kakhulu manje wayesebuya bathi wathi mayiphosa kwesi4 lo baba kusho ukuthi wayesethukuthele walithatha waliphosa kuye kwambeka umgodi kulo lelisango wangena wabheka phezulu inyawo zabheka phezulu bangale basozulini lona themba ebese welilande kwandeni ukuthi noma sona kodwa siyazi ukuthi ushembe uThixo kuthina siyazi ukuthi ngoba usho noma uthandaza ukuthi Nkosi ngumoni kodwa futhi niyazi ukuthi akukho la ngiyophephela khona uwephela bangale basezulwini yafa kanjalo inyanga eyayichukuluza into engachubuluzwa utalatiya into ongayazi ukuthi ungayibiza ngani